I zdravo svima, ovdje je Serbian Gaming Legend i danas sam mislio da igramo nešto malo drugačije, igrat ćemo horror igricu. Rešio sam da pravim isto takve epizode nekih sitnijih horror igrica. Moći ćemo za jednu epizodu da odigramo celu igricu. I igramo horror igricu koja se zove Witch, pretpostavljam da ste vidjeli već dole u nazivu epizode. Hajde da počnemo. Nikada do sad nisam snimao horror igricu. Što ovdje čujem srce. U svakom slučaju Witch znači veštica. Ključ. Okej. Malo pre sam skinuo igricu. Daj se ljudi se čuči, okej. Ničega ovdje. Sve je prazno. Onda su vrati. Prvo ih nisam vidio. Ključ još je. Moram da si seram. Ok ljudi, ja sam završio s tim. Idemo sada gore. Okej. Sada idem. Malo sam imao loš predosjećaj. Ovako izgleda nema nikoga. Prazno. Wow, sve je prazno, po čemu je poenta? Ovo je sobar. Još jedan ključ. Okej, nisam očekivao tu da nađem ključ. Ne znam zašto je ovaj ključ. Soba 2. O, brate. Ne volim malo sobe. Što trebam da radim? Ključ, daj. Šta pokazuješ? Glava ili srce? Vidio sam. Okej. Beži. Scepana ti je. Ovo je kao srce. Dobro. Daću ti ime. Kako da nazovemo? Fuck. Dobro. Kako mrzim, kako su... Neđi se od mene. Kako mrzim kako su napravili u ovoj igrici, miš se pomera kao iz Minecrafta kad kliknute F8 pa ono... Beži bre čovječe, šta? Soba 3. Zašto mora da me prati? What the fuck? Čekaj, ovo je nešto malecko. Ključ!
Slučajno sam ga vidio skroz. Čekaj, vidimo što ima ovdje. Dobro. Stefanija, molim te. Čem ključ? Glava ili srce? Prestani. OMG, zašto? Ovo je kredits, okej. Nismo završili igricu ovdje. Otvorimo, hoćemo li glavu ili srce? Ajmo prvo srce, snimit ću posle i drugi završetak igrice. Zadnje ima tako 2 završetka, kao u nekim igricama. Okej. Zato se čuje kako kuca srce, tamo se nalazi srce nekoj. Zašto je baš tako ukačeno, grozno. Ćao Stefanija. Da, to je njeno srce, da. Mogli smo da vidimo da je vratimo srce ili glavu. Nema na čemu. I kako stoji? Okej. Prestani to da radiš, molim te. OMG, Stefanija, zašto? Možda trebamo da vratimo i glavu i srce. Idemo po glavu. Gdje je glava? Oh my god, ozbiljno, ozbiljno. Stefanija, hoćeš svoju glavu? Stefanija, hoćeš glavu? Što gledaš uopšte kad nemaš glavu? Ne možeš da čitaš, ti nemaš glavu, Stefanija. Zašto? Hoćeš glavu, Stefanija? Samo stavi lepo glavu i moćeš da počitaš. Ne. Gledaj, Stefanija, ne. Znam, promeni se. Tamo ti je glava. Nisi morala to da radiš, gledaj. Znam da si žela da pročitaš taj tekst, ali... Ne, ne, tamo ti je glava, znam da si žela da pročitaš taj tekst, čovječe, samo idi uzmi glavu. Dobro, nije moralo tako se završi. To je onaj ključ koji on imao. Okej. Pa dobro ljudi, to je otprilike ta horror igrica Witch. Ok ljudi, evo nas opet, sada ću snimim drugi kraj igrice. Tako ćemo malo požurimo, pošto prilično znamo sve. Ok, ovdje je ključ. Dobro. Otvorimo ovo. Ok. Čovječe, brže se penjamo u stepenice nego što idemo ovako. Uglavnom je obrnuto u igricama, ali dobro. Stop 1. Ovdje je ključ ovdje. Ćao Stefanija, šta ima? Ne treba mi ćao. Pa dobro bi biti da imaš glavu, ali nemaš glavu, zidno. Okej. Samo da idemo
ovaj ključ, pa onda idemo u sobu 3. A ne moraš tako da me pratiš, znači nije potrebno, samo idi sad čekaj me tamo i vratit ću se, neću se da odgodim nekako. Oh my god. Mislim, znam da me voliš, volim i tebe, ali žao mi. Ne možeš da me platiš tako. Kakva budala, stvarno mi se da volim. Malo mi je žao, što bi se... Ovo je horror igrica, a čak nije mogla ni da me ubije. Samo... Gdje sad ključ? A da ovdje. Okej, znao sam za to, ali opet me uplašio. Fuck. Zaboravio sam. Aha, okej, sad je glava. Okej, čovječe. Čekaj. Samo me pusti da izađem iz ove sobe više. Ovdje je to. Okej, Stefanija, hoću svoju glavu. Izvoli. Sad ćeš makar moći da pročitaš onaj tekst. Wow, kako logično, da? Okej. Dobro, sad bar možeš da vidiš napolje, tako se hvala. Da, znam da je lepo kako možda čitaš, da. Mada, mene malo mrzi da čitam knjige. Ali čitao sam dosta zbog škole. Sad opet se ubiješ. Okej. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? No, ne. Oh my god. Ozbiljno, Stefanija. Mislio sam da me voliš. Da stani, čovječe. OMFG. Dobro, brat, umro sam do sad, 100 puta. Okej, umro sam. Wow, to je bio hardcore seks. Pa dobro ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, prvoj epizodi horror igrice koje ćemo da igramo. Molim vas, lajkujte, subscribeujte, šerujte i ostalo. Ne morate da šerujte na Facebook, znam da nikog to ne zanima inače na Facebooku, ali recite se drugarima za ovaj kanal, mnogo bi mi značilo. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi i vidimo se u sljedećoj. Ćao! Zdravo ljudi, ovdje je Moca iz budućnosti i htio sam samo da vam kažem nešto što sam sad upravo shvatio, a to da Witch nije spelovano kao veštica, nego kao koj. A mi u ovoj igrici imamo dva kraja, u jednom preživimo, u jednom umremo. Koji predstavlja koji od nas će da umre, a koji će da preživi. To je sve što sam htio da kažem ljudi i vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!